Drawulurun oğulları bugün minehiyaka Sonor honуутун oңорорго veretiyem. Сонор хонуутун кордонкандан оруокко сөп дияга бейби дойнур бутугар. Бу мен колобура алмазный мозаика кордонкатын тутундум. Бу мандык кордонканы иккеттүн аңардыбыт. Бу бийлекте кырыен ылан барамбыт. Бу мандык линейканнан онна каратаевнан ыланбыт. Бу мен фломастернан тарттым. Бу мандык 4 муннугу тардабыт. Размерин тутугабыт. Туората 4 см. Устата 4 см. Туората 30 см да көне муннугу мандык тардабыт. Тардан барамбыт. Кыптыйынан кырыябыт. Бу кырыйдакпытына бу мандык 4 муннук тагыста. Бу манна хонуутун линияларын тардабыт. 1 см тәйен баран тартыбыт. Салгы 9 см да линияны тартыбыт. Онтан эмия 9 см тәйен баран мандык линия тартыбыт. Оччого бияха бу мандык убахан өттө сүйрбе 1 см бейте ордор. Бу канниттен бу седере көрүңнак болбун ген бу хонуутун кергетебит. Ким краскалын сөп акварель, гуаш, табарсар, фломастерынан өңнө каратаевнан да болдун. Эбетер аппликациялы хатын хөп. Билеген ньыкаалар размерлерин баһарым. Бу котачы ньыкаалар бут алта муллар. Бу маннык алта. Бу 2 см дак болар. Онтан эккертечи бит 2 оңгуллар. Размери 4 см. Бу мен мана мен кордонкадан быһын оңордум колобура бу эккертечини 2 мандык 4 см дак төгүрүгө кырыйдым кордонкаттан оны мандык килейден киришти. Килейден барам бу көстүдө кырыгыбай болун ден өңнө кубаганы бу сөптө кырыйдым оны бу мандык тулай тутан барам бит. Курдагана мен килейден киребит. Онтан бу котачылыктан эме 2 см да мандык төгүрүктөрү кырыйталыгы онна бу мандык бебетериме силимнен киребит. Мана мен көрөргө курдук бу кытыйтын өңнө кубагандан сыырбытым көстүдө кырыгыбай болун ден бу мандык тутан баран эме килейден киребит. Бу мандык кордонкандан бу мандык чепчикитик борустойдук оңоран кебиякка сөп.